Manoke akhala Manoke ngithi ngiyaqalaza kugcwele igceka ababa lapho ke angisazi nokuthi ngizi nje la ngiqhubeke ngiqedele into yami ngibheme ngiye nase toilet ngiyoyikhulula ngoba phela ngeke ngilunge ukuthi ngishawe ngoba ngiyazi ngiyoshawa ungazushawa ishiye ngimoshe yazi ngiyafika bagizwa la etoilet nje ngiyayikhulula ngiflasha ne-toilet ngoba baqala ngalo futhi windi la seswethu ukulibulala bayiphuma phela usathana hlahla wacishe wakubulalela enkunzini kakhulu ngimncane futhi ngoba kidakamizwa ngayiqala ngimncane kakhulu mina ngina 9 years 1997 ngiqala ukudla idakamizwa ngifunda standard 1 so until kuze kufike uJesse idakamizwa ngibheme 20 years kuzanywa ingekho into engazanywa ngoba ekhaya bengithandayo ngumagcino kodwa ayikho into eyangisiza until ngize ngihlangane noJesu wala lokhu ewunga kufike manje bekade sidla iMendrex wena ngoba ke usukhulile ngicabanga ukuthi iphilisi lakudala leli lalikade libhenywa elalibizwa ngengidi ingidi ngiyayazi lela likushawu ibhathini sasikade sibhema lona ke thina Grey Boy uGrey Boy nje ngiyawazi noma ngawubhema ngaye kakhulu kwafika oButterfly kwafika oSpear kwafika oBoss so izwe kuyafika yaba neimpact enkulu empilweni yami ngoba into esasiyibuka ku TV sasifuna ukuthi siyiphile ayike inkunzi esasiyibamba lapho ke mina bengiphila ngenkunzi kakhulu futhi ayo mbese siphatha isibhamu samaphoyisa athi ngisuka komunye umhlaba ngiya komunye izinto ezadilika amandla obumnyama ngoba nganginkinga mina yakho umuntu angimsaba ngisho iphoyisa ngangithi nje nalo liyafa ngoba phela umuthi siyawudla nabo mabe udla bayawudla kuyohlukana ukuthi udlelaphi kuyoshiyana ukwenza hayi kuyoshiyana ukwenza nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza ngathi yakhala liluthi igula likaJama lichithekile awu nina bakaMbhudu bomvu njengegazi nina bakasheshiniza kwelimaholo limhlabela impedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu lobingelelayo nguprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele eshiya eidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani eidakamizweni lokho sisuke sikwenza malungana nani naso sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi sizama ukuvala imbobo ongena sivula imbobo yokuphuma uma ke ungwesilisa ungena eidakamizweni definitely sure noma kanjani uzontshontsha uma uzithola usuntshontsha uzoshawa abantu it's either uyafa noma uyaboshwa okukodwa kwakho lokho uma ungwesifazana ungena eidakamizweni definitely sure ngiyafunga uzogcina usudayisa ngomzimba waye abantu besifazane kuyibona abagcina sebedayisa ngomzimba eidakamizweni yingoba abakwazi ukweba abakwazi ukubamba inkunzi sometimes ukudayisa ngomzimba iyona nto esuka iseduze nokuthi yenza imali ngakho uhlelo lumalungana ngqo nokuzama uqashisa abantu kuphi na kuphi la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngakho ke namhlanje ngihambile ngiseJerusalem nizokhumbula ukuthi lapha kwiMPTV1 kunezinsizwa ezike zafika ezahamba zayosinda eJerusalem rehab namhlanje sisifikele qathatha thina mathupha siMPTV1 njengoba ubona kunabafowethu abaningi lapha abasazosichaza okuyibona nabo abebesenkingeni ezidakamizwa kodwa sebekwazile ukuthi belashwe la ekhaya nanokuthi ke basazohambeni lokuthi impilo zabo zibe right nanokuthini ngiyajabula khona abantu la esengibaficile ebengeke ngibabone esitaradini kodwa manje asebekwazile ukuthi bezoshintshwa impilo zabo bezozalwa kabusha ngakho ke nawe mayikuthi unomntwana mhlawumbe noma unengane ofisayo ukuthi iphume eidakamizweni ngine 100% sure ukuthi uma simletha la ekhaya eJerusalem umntwana wakho uzoba right uzolulama ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge cindezela subscribe button ucindezela nebell ucindezela lokho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona esinye isiqephu engisiposayo izoqanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolu suku mina ngumfundisi Maphumulo unkosikazi wami lo engamphiwa ezulwini amen osizo kakhulu kulombono ongazange uzube lula awuzange uzube lula uqala kodwa sibonga uNkulunkulu ngomsebenzi nje wakhe awenzile mina ngidabuka endaweni ethiwa iSendwedwe so ke umuntu wakhula ke njengabo bonke abafana kwafika isikhathi la khona umuntu
engena kuma-drugs. Hawu uphuma khona. Ngiphuma khona phakathi. Ngiyayibona imibhalo bengisathi ngifuna ukubuza ngayo. Ngikucuthele ngayo imibhalo. Yeah, futhi-ke ngathi hayi mihle ngoba iy'mpawu engiphuma kulona ukuthi umuntu kukhona la aqhamuka khona. So-ke umusa kaNkulunkulu into engiyifundile uyakwazi ukulandelela impilo yomuntu because impilo yami nami njengoba ngithi ngakhula nga-expose ey'ndabeni zama-drugs, utshwala, vele kamantombazane yinto-ke vele-ke nje ukuthi uma ukhulela kuwona. So until impilo yami ngize ngixhumane nabafowethu sesingapha-ke eThekwini ekwase kuphilwa-ke ngokubamba inkunzi nje straight. Ngenxa yokuthi phela uma usebenzisa izinto oyisebenzisayo zifuna imali, so indlela-ke elula ukuthi kuhambe kuyosetshenzwa, sasisho njalo sithi siye erawundini. So-ke impilo yami nje yamosheka kakhulu vele-ke nomlando wabafowethu ebesikade noma engikhule bephambili kunami, abantu bebeoshaya sibhamu ngendlela exakile nangendlela obubona ukuthi hayi ngempela mangiphathi kwalamadoda usho ukuthi ngisafe ngokwasemhlabeni. Hayi ngisafe nje ngoba hayi bekwazi ukuthi hayi ikhanda bayalishaya. So kanti lento nami uSathane uyayitshala kumina ukuthi lo moya ngiwuhle nje ukuthi umuntu ukuze aphile fanele aphile ukuthi asatshwe aphathe ibhamu yonke leyo nto enjalo. So-ke istory sami yahamba-ke impilo le bengiyiphila ngagcina-ke ngingena ejele. Mangifika-ke ejele ngoba vele ngaboshwa kodwa kulokhu okugcine empilweni yami kuba ne-impact e-positive yokuthi uma sengigwetshiwe icala lalingibophile. Mhlawumbe uma ungas-highlight-a kancane kwakuyicala lani? Icala kusho ukuthi nje ngathi sabanjwa kusho ukuthi ngizothi ukupintshwa ngoba phela ziyenzeka into enjalo erawundini la esasiya khona siphethe zona-ke iy'khali. So-ke amaphoyisa-ke asibamba vele aqonda kumina kusho ukuthi ayesazi ukuthi umuntu la ophethe isibhamu nange. Ngimncanyana ngiyintwanyana encanyana ngiphethe uRholokoqo impela izethi leli isilendo sikaSathane uyisilendo sikaSathane. Ngiphethe uRholokoqo impela lelo lungako liphathwa amaphoyisa athi Sathane uphethe isibhamu sethu. So-ke umuntu-ke lambopha-ke lelo cala laze lamgweba ngoba kwakuyi ilahle elibi vele. Kwakuyilahle elibi. Mangifika-ke ejele-ke ayi uJesu wayisiza impilo yami ngoba ngafika kushumela bona abafowethu ebesinabo kulento ekuthiwa inombolo ngizosho njalo ebesiyishova nabo kodwa sebephendukile sebezelwe kabusha. So lento yangimangaza ukuthi ejele nendaba kaJesu yokukhola ubona ukuthi ayi ngeke ngoba nami ngaqale ngathi ngabe enye inhlobo yobugebengu hayi kwacaca ukuthi hayi cha labantu bakhululwe ngempela impilo yabo ishintshile. So it's where impilo yami yashintsha khona ejele. Hayi abantu-ke vele-ke ngoba ngathi ngingaphakathi kwakuthiwa hayi siyamazi usazophuma aqhubeke la abekade egcine khona kanti ngempela impilo yami uJesu useyibambile. Awusixoxele ngosuku okuyilona uJesu akwehlula ngalo ungaphakathi ngoba mhlambe kwakwenzeka kuye kushunyayelwe mhlambe ubuye mhlambe uyizwe lento lolu suku nje kuyilona elaba umanka elaba umnqamla juqu ifusa likhumbula njengoba lunjalo. Hayi lona ngeke ngilikhohlwe unainsizwa nje ekuthiwa uBrown nayo isila ngaphandle engikeke ngithi uNkulunkulu wayisebenzisa ngohlobo olumangalisayo empilweni yami because uyena umuntu oqala wangi-invitela emthandazweni weyiboshwa eyigqoka ingubo ezi-orange. So wangi-invite kanjalo ayi kwafike-ke kwashunyayelwa ngayizwa lento and futhi-ke vele nami lapho uNkulunkulu ngoba uyakuyeka uma usana abangani bakho usana obhuza friend bakho but kune moment la khona ekufuna uwedwa. So nami ngingathi ngempela lo lasuku was a divine appointment mina naye ngoba kwakungekho accuse kungekho bani
kwakuyimina naye uNkulunkulu. So zathi iboshwa ke sekubizwe altar call zingibeka izandla kwabe ngathi ngisuka komunye umhlaba ngiya komunye izinto ezadilika amandla obumnyama ngoba ngangiyinkinga mina yakho umuntu engimsaba ngisho iphoyisa ngangithi nje nalo liyafa ngoba phela umuthi siyawudla nabo mabe udla bayawudla kuyohlukana ukuthi udlelaphi kuyoshiyana ukwenza hayi kuyoshiyana ukwenza ubazalwane soke nje lolasuku angilikhohlwa empilweni yami leyanto yafike yashaya umaka lolasuku nje empilweni yami kwathi uqhubeka ngihleli ngapha kodwa nje kwacaca ukuthi ngempela as izwi lisho lithi if anyone is in Christ he is a new creation ukuthi ngempela ukwamukela kwami uJesu ngibekwa abantu izandla Nkosi uJesu ngithi mina nala ngaphandle ubungcwele buphileka kanzima uyabona ukubekwa abantu ozwayo ukuthi labantu bambethwa amandla kaNkuluNkulu abathinti bantu besifazane bapure ubona ukuthi hayi uNkulunkulu ngempela umethi ngokulandela mona kuziwe phezulu kwethuna usuke eshinto enje so nje that day impilo yami yashintsha ngahlala ke kwazi kwashaya isikhathi sokuthi ngiphuma ngiyezwa kunomunye ubaba ke ekuthuba bungwenya babevamise ukuthi ke bene access yokuthi bangene bezoshumayela weke shekwe ethi hey madoda lento enitholile nibamba ilotho athi nelotho futhi ibuye iphele wathi lento enitholile manje uzoyiphatha kahle wathi nina ngaphandle niyoba amakhosi niyohlonishwa ngoba uNkulunkulu ufuna ukolungisa ngani ngaphandle umhlaba nje obunje wonakele ngawabamba lawo mazwi ngaphumela ke ngaphandle uNkulunkulu ke kanti vele impilo yami ukuphenduka kwami akona nje ukuthi nje ngiyaphenduka ukuze kulunge mina but ulungisa mina ukuze kulunga abantu bakhe kungenzeka yini ukuthi kubuyela kulento ukuthi uNkulunkulu maye necebo ngawe ngabantu bakhe uyayakudlulise amen ethile ungathini ngalawo mazwi anokushiwa abantu ukuthi uma ezokwenza inkosi ayikho inkosi engakaze izidlule emzimeni uma kuyikuthi kumele ulanda abantu bakhe ewungene ezidakamizweni kwakungekho lula ukuthi impilo yakhe ingabalula ngoba khona indawo ongasabi ukungena kuzo kodwa ngokwe experience yakho nejele nayo yonke into ayikho into engakuvimba ukuthi wenze lona ungathini ngezimo uNkulunkulu akudlulise kuzo ukuze kube kulesimo esikusona namhlanje hayi nje mina khabazela ngathi uNkulunkulu ngempela uma kuthiwa umdala weinsuku kusuke kusho ukuthi wazi konke ukhona ezindaweni zonke because mawubuka impilo kaMoses uMoses uzalwe umHebheru but waraiswa wakhuliswa ngendlela yaseGibhithe siyasazi istory ukuthi kwakubulawa abantwana bama-Israyeli ngenxa ukuthi inkosi yayikhiphe lo myalo ngoba kwase kuyicebo likaNkulunkulu zafe zingane le uMoses yagcinwa umzali wayo lithi iBhayibheli uma ibuka wayibona lengane kukhona into ayibonayo kuyona wanqaba nayo ukuthi ife wayifihla kwaze washaya isikhathi sokuthi isikhulile ke manje wayithatha wayifaka lapha emfuleni wayifaka kubasket nakho kufika amadodakazi asebukhosini ezogeza alibona ibhokisi lapha ezwingane ikhala kwathiwa Lando kwathiwa umfana uzubothi icebo likaNkulunkulu ngempela usathane noma angenzana ngeke leyangane yakhishwa instead of ukuthi mhlabe bayiphonse emfuleni ife ngoba phela bayazi vele njengoba ifihliwe eyamaHebheru but uNkulunkulu usebenza ngisho nangesitha sakho ukuphumelelisa icebo lakho lithi iBhayibheli wathi ayi lengane le anufuleleni umHebheru lapha ozoyincelisa yeyami lengane hayi bazalwane yeyami lengane lengifuna ikhule wayiqamba yena igama leligama elithi Moses aliqanjwa ngoma wakhe liqanjwe indodakazi kaFaro wathi igama layo uMoses ngoba ngiyikhiphe emanzini wakhula kuMoses mayekhulu uMoses wazi yonke into yala eGibhithe wazi nje yonke into amakhono onke izinto zonke zala eGibhithe
uNkulunkulu ke uma esehlangana noNkulunkulu esihlahleni, uNkulunkulu usebenzisa yena ukuthi wena hamba ungilandela abantu bami lapha ngoba akekho omunye wena owazi iGibhithe, wena owazi amakhono onke lapha. So ke nami ke Khabazela ngingasho njalo njengoba uNkulunkulu esebenza ngalendlela namhlanje ezincekweni zenkosi, abantu ebekade behlala phansi kwamabridge bedubula benza konke ukungcola ongakucabanga emhlabeni, kodwa uNkulunkulu ufuna bona ngoba akekho omunye umuntu ongaya kulabantu ngaphandle kwabo. Kumuntu owazi eGibhithe. Kumuntu owazi eGibhithe, mina nje bayazi, mina ayikho into engivele ngiyikhulume phambi kwabo. Ngivele ngisho njalo ngithi hayi kwakusimende phezulu kusimende phansi, kodwa uJesu akavinjwanga ukhonkolo wejele, wangena phakathi ngoba uma esekufuna uhamba afike la ukhona. So ke ayikho into entsha abayenzile, futhi abanye babo bekusaeli ukuthi nje lesidakamizwa ke kuthiwa iheroin ihunga sinzima kakhulu ngenxa ukuthi siyaqeda siyakuphuthuma nesidala ikawoti nobe kade bamba inkunzi uyayeka mayesebhema ihunga uvela abe nje u17 basho njalo uvela aba intothololo Nkosi yami ukudabukela ukuthi isisebenzi lesi umuntu kwakuumuntu ngempela owayethi 1-2 izinto zilunga. Ayi nami ngibuke ngithi awunga ngoba mina ngiphume ngo2007 ejele, ngathi ngiphuma abantu esasiphila nabo o-accuse bami abadabulanga ewungeni. Ngathi ngiphuma iwunga yabi ifika ngathi awu Jesu ungithandile, sengiyibona ngo2010 ngoba into ekuthiwa iphara siyibone ngo2010. So ngathi nami nje la bengeke ngidabule. Musa ke kaNkulunkulu empilweni yomuntu njalo, kanti vele uNkulunkulu uhlelela ukuthi ke ufike isikhathi sokuthi uMongcwele akhulume ngencwadi uHezekiel 37 isigodi samathambo omleyo ethi mina njengoba ngikukhiphile ayikho into mina engasiza impilo yami. Uma wami nje mina wayazi ukuthi it's idijele noma uzoza ukuthi ifile lento. Mina itheku nje lapha ngalazi ngemisebenzi yobumnyama, sasilamba kusekuseni ngoba sasinenkolelo ukuthi hayi inkunzi ayibanjwa ngasekhaya, kufanele uhambe uyobabhudubeza lapha eThekwini. Ngalazi nje mina kanjalo ezitimeleni kephi senza imikhuba yobumnyama. So ke uNkulunkulu ke maye ekhuluma ngoHezekiel 37 isigodi samathambo omleyo kwakuthi lento asizoyifunde eBhayibhelini kodwa sizoyibona ngamehlo. Umbono engawubona ke ngayo lento le yabafowethu laba ababoshwe iwunga, ngabona engathi bafakwe kukhonkolo, ukhonkolo loxovwa intandane. Uyayazi ke le nto ukuthi mayisiqinile noma ngabe ungafakani mayi lapho phakathi ayindawo. So ke ngibone ngathi bagcwele phakathi bayakhala la kulokhonkolo, bakhala bafuna usizo alukho ngoba ukhonkolo lokomile, akuphumeki, ongene ngesandla ungene ngesandla, ongene ngonyawo, olele kanjalo ulele kanjalo, akuphumeki. Indlela uJesu ayeveza lento indlela edemonic ngayo. That's why ke yebo abantu abasebenze njoba nathi uNkulunkulu ezivusile, kodwa that's why uzobona erehab abuye aqhubeke la begcine khona, because lento is spiritual. Lento yama drugs nje mina ngayibona kumina, nganginquma ngithi ngiyawayeka, kodwa ngiqhubeke ngoba lento ingaphakathi. Kodwa amandla kaNkulunkulu aphula amajoka esitha, adila no inner person. Ingakho nabo abaphunyukayo ingoba usuke sevumile njoba iBhayibheli lithi zanini kimi nina nonke nikhathele nensindwayo mina ngizoniphumuza, lithi izokwenza isono isigqila sesono kodwa uma indodana inikhulula. Mina nanamanje kamashu basathuka basamangala ukuthi kanjani ngoba siyamazi ayikho into engasiza impilo yakhe. Mina ngangunumber 1 kuyo yonke into. Ngisho kuyobanjwa inkunzi kwakwazi ukuthi hayi uTsoma engekho hayi kungathi akuphelele kahle.
Hayi ngabaleka kakhulu sasikade sibamba inkunzi endaweni yaseHammersdale khona isiteshi sakathandaza lapha nothi kathandaza eHammersdale kaWebber kukhona ke abantu ababedilika esitimeleni njalo ntambama lapha kanti kushuthi kwase kuno baba basebethayimile ukuthi babanjwe inkunzi la mangabe kusekulezi ikhathi sekuwalele masithi siyakhuphuka siphuma ukuyozama umunye usisi shuthi basheshe basibona babaleka sabuya sithe mangabe sibuya sahlangana nabo labantu badilika esitimeleni cathi kwakuyisitimela sa7 sekuyintambama ngicabanga kwakuyisokugcina masishona nje laphansi ayisihlangane nenye indoda eyifaka ijazi nje abafuthi sasihamba nabo thi wasijike siyibambe le ndoda asho umunye athi izosiqeda ngesibhamu le ndoda le uthi hayi wena uyigwala wena hayi sijike sonke mama siyilandela nje le ndoda ikhuphuke ihamba endleleni ewumendo la ithe isuka ivele ishone nje lapha eceleni njengakubaba uNdlovu ivele ifike lapha ivele ifike ichame mangabe ubamba inkunzi ke usuke uphuphuthesekile nje ingqondo yakho nathi sivele sime la sichame emva kwaloko ithema isisuka yangabuya yeza la endleleni avele yakhuphuka ngehlathi kanje njobe ikhuphuka kanjena ke sekufanele kubonakala ukuthi size kuyona noma siqhubheka ngendlela yomendo ngoba isiphumile yona endleleni iseceleni ma thema ikhuphuka ngehlathi savele safohla sayakuyona yavele yabuyisela uplastic ngapha eceleni ngala uyasibiza ngenhlambi enkulu yathi kade nasiqala yacila nje la ekhwapheni ngabona ukuthi ayiphethe 38 ngoba izange izikhokhe isibhamu ayisakhali isibhamu ayi sibaleka ke sikhuphuka siyoshona le phezulu ke kaWebber ke kuphuma nabantu uthi wavimba babani so umuntu ke wayisindela ngomusa kaNkuluNkulu kanjalo ziningi iwombe nako Josdale so kodwa umuntu ke esinda ke ngaleyo ndlela usathana hlahla wacishe wakubulalela enkunzini kakhulu ngimncane futhi ngoba kidakamizwa ngayiqala ngimncane kakhulu mina ngina 9 years 1997 ngiqala ukudla idakamizwa ngifunda standard 1 so until kuze kufike uJesu idakamizwa ngibheme 20 years kuzanywa ingekho into engazanywa ngoba ekhabe bengithandayo ngumagcino kodwa ayikho into eyangisiza until ngize ngihlangane noJesu wala lokhu ewunga kufike manje bekade sidla iMendrex wena ngoba ke usokhulile ngicabanga ukuthi iphilisi lakudala leli lalikade libhenywa elalibizwa ngengidi ingidi ngiyayazi lela likushawuka ibhathini sasikade sibhema lona ke thina Grey Boy uGrey Boy nje ngiyawazi noma ngawubhema ngayi kakhulu kwafika oButterfly kwafika oSpear kwafika oBoss so izwe kuyafika yaba neimpact enkulu empilweni yami ngoba into esasiyibuka ku TV sasifuna ukuthi siyiphile ayike inkunzi sasiyibamba lapho ke mina bengiphila ngenkunzi kakhulu futhi ayo umbese siphatha isibhamu samaphoyisa kodwa ke sibonga uJesu loyo nisithola kanjani isibhamu samaphoyisa hayi kunobaba omunye owayekade ngizwana nabafani bakhe so wayekade bathanda ke sidayisa iMendrex masidayisa iMendrex la kanti kufika igebengu ebusuku uyifuna ukuzograb baba wakhona engahlala ekhaya esebenza so mangabe bemtshela ukuthi siba nenkinga la ebusuku kufika abantu kanje bangachaza ukuthi abantu basuke bezofunana kube ngathi bathatha iadvantage ukuthi akekho umuntu wesilisa la kukhona ingane kuphela so isibhamu kasho ukuthi hayi sikhona silethe mangabe ukuthi nje kunento eyenzakalayo niyolalisa indoda phansi mina ngiyobe sengiphuthuma ngifika ngaleso sikhathi so esikhundleni ke sokuthi sigade isibhamu lokho thina sisithatheke senze into zethu ngazo siphakathi inside siqalile njengamanje yeah ngabe kukhona okunye mhlawumbe ufisa ukuzidlulisa kukho ngaphandle ukuthi sifike ekushintsheni kwakhe impilo lapho kwashintsha khona yeah so ke usathane ngingasho nje ukuthi ungithumbe kakhulu ngoba idakamizwa bekade ngiyidayisa kahle endaweni yaseHammersdale iwunga nephilisi salidayisa kakhulu ukudayisa idakamizwa umuntu waqala nje efunde high school ngifunda standard 6 kunendoda sasesiyidayisela ngeke ngize ngisho ngegama so usathane kwaqala ke umuntu wama upgrade kakhulu sidayisa lelo philisi ke lelo
kwaze kwagcina kwafinyelela la kuthiwa iphilisi liphelelwa amandla ngoba izidakamizwa zonke zihambe iphelelwa amandla njengoba nehunga nje kuyimanje amandla ayehamba ubona ukuthi aseyaphela. So umuntu ke wagcina upgrade ezengene ehungeni, wangene ehungeni nakhona wayibhema ngenxa yokuthi ke kunzima ukuphantela izidakamizwa, sagcina sibona ukuthi nazo asiyidayise. Nayo ke umuntu wagcina eyidayisa ke bengukhokhovula kakhulu ke wayo ngoba izitafu bengikade ngizazi futhi bengikwazi ukusitesta, ngikwazi ukusizwa esibhedayo nesi right. So ngisho eHammersdale ke makuwukuthi nje bekunomuntu obekade efika endaweni yakameshente efuna umuntu ozomdayisela, abantu bebekade benqena ngoba uma udayisela umuntu once usudla izinto zakhe amamafia atheka ayakushaya ungafa nokufa. So hayi ukuthi wayi ikhona indoda esaziyo ukuthi hayi mangabe unikeze yona nje ibhizinisi lakho lizohamba kahle. So ngigcina ke ngidayisa ke ngaleyo ndlela leyo, umuntu ehamba itheku ke ehle enyuka, akukho umuntu la kade engahambi khona la kwazi ukuthi kutholakala khona izidakamizwa nestaff esi-right. So uma kudayisa izidakamizwa uyibhema ngeke njalo wahlale ibhizinisi lakho lihamba kahle, lihambe kugcine kufika la khona liya kwi-fall down ya. So umuntu agcineke esebiyiphara ke njengamanye, esephanta, esethwala insimbi, hlina amagceke abantu. Ngike ngasebenzela nje u50 ngosuku, ngicabanga ukuthi kwaku2014 2013 sebenza kwenye indawo lapha sasilungisa khona imoto, ngihola u25 ekseni, ngihola u25 ntambama, ilanga lishisa kanje ngingenayo ichoice njoba kade esho ubaba ukuthi uma ubhema izidakamizwa kufika esikhathini la khona uba khona isikawuti, ungasaphanti kodwa usuwenza lemsebenzi owazi ukuthi mangabe uyenza ngeke uzujahwa abantu mangabe ubhemile. So noma kwakunzima umuntu ke esebenzela lo 50 kodwa ichoice yayingekho ngoba shuthi mangabe uyeka wona fanele uhambe uyoganga ushawa abantu. So uJesu ke wafika nje empilweni yami kuzona lezo insuku lezo sekubheda kakhulu. Ngibona umfowethu ke sasikade sihlala naye sinezifiso ezinkulu ngezidakamizwa naye, sasinamaplani amakhulu nje ezidakamizwa ngangokuba ngangisho ukuthi uma sesinamakhosikazi nje khona ke ihunge bese ibhema thina ibigigaywa ngoba ibifika yamatshe. Sisho ukuthi ngoba mangabe uyigigaya fanele uthathe i-tiles ulibeke estofini ulifudumeze ukuze lishise ukuze kwazi ukumelt. Sinamaplani sithi uyabona nje sokuthi mase sishadile sobe sinendlu yethu lapha ngemumva sithuma amakhosikazi ethu ukuthi awahamba osifudumezela igigaya sibuyeke sihlale la sibheme. Niba nje usathane esiphuphuthekisa, angaze ngilibone iphara elinomakoti mina kodwa nangu umakoti nomuzwa so usathane esithumbile kanjalo. So ifuke sengibona yena ngihlangana naye engaseyona lento engamgcina kade siyona naye, esengitshela ngoJesu ukuthi uJesu unamandla uyasindisa and futhi ngeke akuthola ukuthula empilweni yakhe uma ngisaphila lempilo engiphilayo ekubeni yena esenje. Wathi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga nami ngifane naye. Lokho ke kwangigqugquzela kakhulu ukuthi ke ngibone ukuthi lento shuthi iyayeka ngoba sasesizame kakhulu naye, azikho izinto esingayizamanga. Kade ngifakaza nje izolo la sikhonza la ngisho ngithi sake sazama ngisho utshwala, sathengelwa amabhodlela awu3 sawaphuza, sathi ihunga sayibhemi kodwa savuka ngakusasa ihunga sekuyiyona esifuna la utshwala lobo ngoba abiyenzi lento eyenziwa ihunga. Kwalelo bhodlela lisele salidayisa sabuyela khona ehungeni. Imithi ke leyo kuyeka kangazi imingakhi ke esengayiphuza imithi okuyeka. Mina ngeke ngahlala ekhaya 6 months ngishawe ngaphuka umlenze, kodwa ngathi mangabe ngikhumula lo khonkolo ngaphuma ngashona khona njoba kade besho bethi umoya. Kwasho ukuthi ngihlele ekhaya ngikhuluphele ngimuhle kodwa umoya ukhishiwe kumina ngaphakathi, uyabo. So uma ke ngibona lo mfethu ngagqugquzeleka ukuthi shuthi ngampela ihungi yayekeka uma ngibona umuntu ekade sihlala naye senza izinto sibamba naye inkunzi esesizakele kanje, okusho ukuthi nami ngelinye ilanga uJesu angakwazi ukungisiza mangingathatha nje isinqumo sokuthi ngihambe ngiye endaweni la asizakala khona. Nangampela ngafika la ekhaya 2018 kwaku December 23 uJesu wafike wangisiza. Namhlanje ngisahlela uJesu sangilekela namhlanje
kuyamangaza ngoba sengaba ubaba ngishadelwe ngumfundisi khona la ebandleni la ngafika ngizosizakala khona. uJesu usiza abantu manje ngempilo yami ngoba ubufakazi ngibuthola kubona abafowethu njengoba begcwele la bavele babone ukuthi hayi okusho ukuthi lento ngampela iyayekeka ngoba mina izinto engizenzile abaningi sizenze kakhulu kunabo ngoba abanye bancane baqale manje iwunga yabasheshisa yabo. So umuntu bebafakazela iminyaka engiyibhemile ewungeni ezidakamizweni ilingana neminyaka yabo abanye idakamizwa sayiqala bengakazalwa ngisho ukuzalwa. So lokho ke kuyabasiza kuyabagqugquzela kuyabakha kakhulu. So uJesu namhlanje usasebenza kakhulu ngalombono wala eJerusalema usahamba uvusa abantu ekufeni ukhanda obaba kunabantu abasema university namhlanje kunabantu ababuyele ezikoleni namhlanje abasebenzayo. Lo mfowethu ekade nje kufakazwa ngaye wafika la egula ephithanelwe yikhanda uMbishop kade ngikhombisa ivideo yakhe ekhulekelwa naye ubona ukuthi kukhulekela umuntu ophithene ngampela ekhanda kodwa izolo bekade efakaza ukuthi izingane zakhe zithole 100% esifundweni sakhe. So uJesu usasebenza kakhulu. Obaba uNdlovu bawobaba namhlanje ubaba uNdlovu omunye ubaba uyena owayenza lento le amakhono. uJesu uvusa abantu abanamakhono lendlu njengoba uyibona lesakhiwo lesikwafika abantu bezokhanda istructure kodwa kuma kwendonga konke amafastela laphansi yonke into izincenku lezo yibonayo la eJerusalem. So uJesu uyasebenza kakhulu. Hey, simanga ngizozohlala eJerusalem mina manje sengizozohlala la. Cha ukukubuyisela emumva kancane uzushaya uzuphuka wawenzeni? Ngize ngishaba ngize ngiphuka ngangikade angithi bengidayisa ngiyimeshent. So kwafika umfowethu ke ephethe amateku ewadayisa amateke MX enayi khona lamateke abizwa ngeMX enayi khamahle wadayisa nje ngicathi kwaku 200 rand. Ayi ngisho ngithi ayi ngiyawathatha lamateku lawa right ayi ngiwathenga amateku ngiwathathe. So mina bengihamba ke ngitravela ngi-order iwunga ngihamba ngiyo-order iwunga mase ngibuye uyo-order ngimestobhini kanti lamateka antshontshelwa umuntu otaxi driver. Mangime estobhini njoba ngime estobhini ngilinde imoto sasithi isidubulo ngithi ngilinde isidubulo esodlula la singithatha angiyimisi imoto lezi eyiwayindawo zelocal kanti kuzoqhamuka umuntu meqhamuka umuntu avela adlule nje lo mfethu medlula ngetaxi kanti uzowabona lamateku avela adlule nje ngabona itaxi nje imanje mhlambe lapha ngasesicabheni mina ngimela ayi ngibone edilika kube kudilika nosicapha ngala eceleni nami ephansi usicapha uzothintwa ayi angazi kwenzakalani waphela amateku ngantshontshini asondela uthe mesezofika nje esela nje eduze ngakubaba uNdlovu angazi ngangiyilula ngenzani ngimuzwe ekhuluma nosicapha athi yayilula lentsha le icabanga ukubaleka ayi ngibona ukuthi ayi inje la estobhini mina phela yikhenye manje ngithi ngiyaqalaza ukuthi imina lo ekukhulunywa ngaye la kodwa ngingabaliki ngoba phela angazi ukuthi ayasondela zafi mefika la uyisihlobo sasekhaya ngoba wakamabaso mina ngakhumala athi awuzalo futhi nje angakhombisa ukuthi kunenkinga ngithi ayi mfowethu kunjani athi ngiyaphila athi awuhambi yini ngithi ayi ngiyahamba athi ayi ngibona phela ungayimisi imoto yabo yena uyithetha ngiyimisa imoto ngoba ngifaka amatekane kanti mina ngiyimisa imoto ngoba ngilinde ulift engazi ukuthi uyangithatha njalo uma udlula la hayi ke mangabe ke esakhuluma kanjalo ethi imoto awuyimisi ngani ngithi hayi kunemoto engiyilindile ngamuzwa nje wavelwa ngibamba la ngemuva ngithi ngigqi hayi ngabothi ayisho ukuthi kunenkinga utheme ngibamba lapho wathi wawathatha lamateku awungasho ngathi akwasuka ukukhuluma. Number 1 umuntu engawathenga kuyena angimazi igama lakhe ngiyamazi nje ngokuthi uyafika ezothenga aphinda ahambe umfana waselokishini angazi nokuthi mengingaphuma ngithi ngiyakubo ngizothi ngizoyapi. So mangabe ke engifake emotweni athi kusuka manje ngisasebenza ngidila nawe angifake emotweni usicapha dili bangifake lapha phakathi nendawo bangihlalise kwi-TV usicapha asuke lapha kwipanel la kwilokhuzana esicapheni sakhe bangifake phakathi nendawo bahambe badeliza abantu. Unfortunately abantu bavele basheshe baphela nasemotweni mabephela abantu fike nje endaweni eyiringi la imoto ifike ijike khona bisibuyele emuva. Bengithi ngizama ukufonela umuntu owayekhona ngiwathenga lamate ngimthethe iphuthuma nginenkinga la umnikazi wamateka usengibambile ngicela uphuthume ngoba wena wawukhona ngiwathenga. Hayi ke avela abambeka naye shothi wathi efika estobhini imoto isidlulile mesifika la itaxi makhona wama
wadilika emotweni wadonsa isicabha lesi sequantum isihlalo lesi wasidonsa kanje kwavuleka umgodi la ngemuva wavula khona wadonsa i-wheel spanner le eme kanje le u-N ngiyayibona wathi edonsa i-wheel spanner ngazaza la emotweni ngabothi yibo ngiyabulawa kusho ukuthi manje ngathi ngizama ukuphuma wangibamba usicabha wangiletha kuyena ayi wangiphanela beat hayi ngishaya khona wayengishaya qhuma igazi wayefaka iskipha sa Scott Ford esimhlophe sase sibovu igazi sho ukuthi wathi uyangishaya wangishaya lento yaphunyuka yashala embaleni ngaphuka ngawa phansi ke ngathi mengithi eseqedile ukungishaya wagibela emotweni sengihleli phansi wathi asamba gibela la emotweni hayi ngisukume nama ngithi ngiyasukuma ngivele ngithi vodlo phansi angithi ngiyeza ukuthi hayi la ifeeling engizwa yangaze ngizwe ngezwe ngathi hayi mfethu usungiphulile wathi ayikho leyo nto ngenza isilima nifike nigange bese nisho kanje wasiza omunye ubaba waqhamuka wangixhaga wangithatha wangifaka emotweni wangigibelisa so sahamba sabuyela ngasekhaya mesibuyela ngasekhaya sifike sithola ukuthi hayi umfana owangidayisela amateku sibani masihamba ke siyombheka lapho singamfici sivele sifice umuntu ayekade emdayela lo engithenge kuyena amateku beyirana nemafia ethile imafia isiwile so amateku uyamupha wona yena wayesewahamba ezowadayisela thina naye lo ongidayisela akawantshontshile mase sifika lapha sesiyathola ukuthi why lamateku lawa ulo wathathe kusibanibani naye lo sibanibani lo akazange azawantshontsha afika nosibanibani la usengiphulile ke lapho uyabo so kwacaca ukuthi ke ngalimala ke kanjalo imkhuba yayo njalo iwunga njalo leyo hayi ngizothi imkhuba yayo ngoba phela ngaze ngawathenga nje ngenxa yokuthi ayifike nomuntu ozofuna iwunga mina ngiyidayisa futhi ngiyibhema so nje umuntu uphume endaweni ezikude kakhulu ngokubheka kwakho nje ke ngikubambe nje wedwa ingaqedwa kanjani iwunga idakamizwa nje idakamizwa ngeke uzuyiqede idakamizwa ngoba mina ngiyakhumbula ngiyacabanga ukuthi kwaku around 2014 2013 kuye kwanesikhathi la khona kwabanjwa khona icontainer ekwakuthiwa yayigcwele idakamizwa zaphela idakamizwa sihlala eThekwini sibaningi kusuka abafowethu bakoMashu kusuka abafowethu bakoMlazi kusuka abantu yonke indawo ingekho iwunga iphelile so kwagcina ke leyo wunga leyo yadedelwa ngoba ngiyazi ukuthi yayisisezandleni zabantu engaziyo ukuthi badila nabantu abangenzi kahle ngoba ukubanjwa kwayo yayingabanjiwa abantu nje kodwa yayibanjwa abantu abasemagunyeni kodwa ke ngenxa yokuthi kwabonakala ukuthi indlela ekuyiyona asazi ukuthi yadedelwa kanjani so uyabona ukuthi kunzima ukuthi kungaqedwa idakamizwa kodwa into engenzeka ukuthi kusupportwe izikhungo ezisiza abantu ekutheni baphume idakamizweni ngoba ngalesikhathi kwenziwa njalo iyehla ipopulation yabantu ababhema idakamizwa even ngisho nabo labantu aba-operator ngabo into yabihamba iphelelwa amandla bakuthatha ekhaya yebo bangithatha ekhaya so la ngangisolakala ukuthi ngintshontshe amasondo eJeep futhi ngijeke imoto ngakhipha amasondo kanti angiwenzanga lokho mina but khona vele ngangintshontsile khona lapho kuloyo muzi but lokho ingangishawela khona ngangakutshontshanga so bafika ke ngathi ngifika nje ekhaya bathi ngeke sikwazi ukuthi sihlale nawo njengoba ule ekhaya baphuma bahamba so ekhaya kephi kaFelix bona basuka baya kaMakhutha kanti futhi vele nami nje bangiza la ekhaya khona ungibonile wasefonela abantu mina ngifika la ngithatha inyama emafrijini ngiyahamba ngiyodayisa ukuze ngihlale kahle phela ngibheme ekhaya hayi ngibheme ngisabhema kobe ngekhalamanoke ngithi ngiyaqalaza kugcwele igceka abantu lapho ke angisazi nokuthi ngizinje la ngiqhubeke ngiqedele into yami ngibheme ngiye nase toilet ngiyoyikhulula ngoba phela ngeke ngilunge ukuthi ngishawe ngoba ngiyazi ngiyoshawa ngoba ungazushawa ngiyimoshe yazi ngiyapha bagizwa la etoilet nje ngiyayikhulula ngiflasha netoilet ngoba baqala ngalo futhi uwindi la setoilet ukulibulala bayiphuma phela nami ngibona ukuthi ayikho into engingayenza ngiphume ngaye basale bekhiye ke ekhaya ke hayi kuthiwana okay wakini bawufaka ephaketheni angazi bawubuphangana ukuthi ungawe ngisho hayi abangitala bhanga kanje into eyangisiza lapho ukuthi ngithi amasondo emoto asekhaya kaMakhutha yabo ngoba phela abantu babengibulala ngaziwa nokuthi wobani futhi labangibulalile so nasekhaya bababona kanjalo ukuthi futhi ngasinda kanjalo nami ukuthi ke ngibayise ekhaya
Hayi mangifika ekhaya hayi bangishaye kakhulu sebethi ngibenza izilima. Bahamba ke bangibopha sewulala kumunye umuzi bangilalisa phansi cha ngiyanetha nala. Kade ngimanzi ngilimele ngiboshiwe izandla nezinyawo ngilaliswe kukhonkolo. Vuka ekseni ke kwaqhutshekwa lapho ngashawa bayi baze bangidedela ngayo emshiyeni. So mangifika ke emshiyeni ngihlale nomisi ngahlala isonto emshiyeni mangiphuma emshiyeni ngihlala ekhaya futhi isonto elilodwa ngeqe ekhaya ngihambe ngiye kwenye indawo kuthiwa isezini ngihlale khona ke ngiqhubekeke lapho ke so siyahamba ke nje eyimethi ngiyabona umuzi ko12 kaMakhutha hayibo lo muzi lungathi akukho umuntu sekuntambama ngikhale phakathi hey akawopheli njalo ngisho 3 weeks ngishayile useneyitishi usaneyitishi hayi ngisathi ngisaphakathi ngibe ngibona imoto yakhona ingena manje phela ngithi akubalekeki futhi ngisalimele ngabe ngiphuma kodwa ngazama ukubaleka ngabanje umgaqweni hayi plaza la kusanda ukulahleka ikhinop sifunakala kumina ke le khinop manje ngiyazi bangishaya yabo lapha kwathiwa ngifile kaMakhutha nje kwathiwa ngifile ngoba ngathi ngifika sengisuka la eJerusalem ngiya kwelinye isonto omunye umfethu sasikhula nayo sengumfundisi bafike bathuka isimanga ngoba kwakulesine futhi banenkonzo ngolesine mina ngisegroundini eMakhutha High mina ngiyashawa lapha sengithuli nje futhi sebeyishayela into ethuli nje futhi bayadlula bayangibona baya enkonzweni mina ngiyashawa base ngifika sengizovakasha la sebeyathuka manje uthona sathi ufile nje lapha kwathi ufile nje wena so kwahamba ke futhi lapho ke ngaya kwenye rehab nakhona ngaxoshwa yabona nje usigemegema hlahla awu khona enye ngaya kuyona ngapha ePotchefstroom so nakhona ke emangifika khona yabona ukuthi hayi phela vele mina ngilethiwe angekho ready ngilethiwe la hawu mathi kusaseshepstin it's a must ukuthi abe nama fire extinguisher aqaqedanga ama fire extinguisher se rehab iyadayisa fire extinguisher wadayisa phela ngithi abanye abanawo bewathenga ngo150 sibhemela so ngaxoshwa ke nalapho uthe njengophela nesikhathi esingakanani ngaphinde ngabanjwa futhi ngabanjwa futhi sengibanjwe lovuke manje nakhona kuthiwa ngathi uTV yabo konke mina lokho engangikwenza akukho engigodwe ngashawela kona yilokho nje bangibangigqekeza kodwa lokho uqala ngangakwenzanga nalokho ke kweTV ngangakwenzanga la bangishaya khona baze bangishisa ngeayini bahamba bangisemfuleni yabo emfuleni omunye uqwilizisile la omunye uqebula ngemvula ngemuva so nje umuntu uphuma empilweni enjalo nje enjalo nje kwasiza uJesu kwasiza uJesu ngempela ngoba manje umuntu usewumuntu emphakathini yabo sibuyile le nto ngisho ekhaya yabona nje sibuyile leyo nto le ye-trust ukuthi cha hayi sesingamthemba ngento ezithile noma kunenkinga le ekhaya asike sibikele ngoba uyathandaza yazi ukuthi hayi ngoba uyathandaza uzothandazela izinto zenzeke mfowethu uganiwe manje before ufike lapho ngifuna siyibuyisele kulolu suku olaba umnqamla Joqo okuyilona oweza ngalo la ekhaya waphuma wangaphinda wabheka emuva ilona suke ngifuna sikhulume ngalo namhlanje awusithatha usibeke ngosuku la ngalelo langa ngoba ngicathi usuku ongasobo likhohle empilweni yakho wabhema kakhulu ngalelo langa noma nje wavuka ekseni nje njengoropa phopho ngasuka manje ngixake ngithi awuthi ngiye ngapha kaMaphumulo khona le ndawo elapha kaStekeni mafika kaStekeni ke hayi umuntu ahlale khona omunye umfowethu esahlangana khona ubabudlamini naye khona la hayi suthi ke sihlale siushaya u21 days hayi ukuthi siyaphuma ke sifakelwe imali khona futhi nomunye umfowethu ngokuthiwa abantu ukhulumeni Gunza lokuye lento le yaSpeakeri uyabo speaker lo ekade nganoma uMandla speaker yes bekwi record label yakho ukuthi ubalekile egoli naye ubhema lento uthe naye uye ku vacation nje futhi esho ngayo kanti uyofuna ukuyosizakala ufuna ukubeka lento kanti mayephuma la mase uyacheck back uphumelo 100,000 ama royalties hayi ngiyakutshela esaso umalume eThekwini 2 days zonke sihleli naye kondengezi siyazula kondengezi siyazula
Shuthi-ke sekufanele sihlukane kanye wagibela-ke ibhasi kwayeGoli sengiyathi yabo mina angikwazi ukuya ekhaya eMlazi angikwazi ukuya kaMaphutha angikwazi ukuya kaFelekisi ngifuna abantu ngifuna amaphoyisa shuthi-ke lo mfowethu yena ubaba Dlamini athi hayi asihambe siye ekhaya kubila phezulu la endaweni hayi sifike-ke la ekhaya noma wakhe asamukele kahle-ke hayi kube right-ke sihlale bese kuwukuthi-ke uma wakhe afonele umfundisi uMaphumulo umfundisi uMaphumulo afike-ke azosilanda ngiyakhumbula lo date angisoze ngayikhohlwa kwaku-May 26 2016 kuyi-birthday yengane yakhe awu vele siyibhemele kwadlulwa la eKhethorishi yothemba phela izinto ze-birthday sasiyibonela i-washdown yabo akwazi nokuthi siyokwenzani la siyakhona hayi la ekhaya sina-ke nje sinoJesu hayi nangempela-ke umuntu ahlale kuye kona ukuthi kufika ngafona nasekhaya ukuthi hayibo sengisenda abazi nasekhaya ukuthi ngiphi bathi hayi ngisendaweni ukuthi kanje bafika-ke bezongibheka kuyi-Sunday mabefika bezongibheka shuthi ngithatha iy'thombe-ke naye-ke basithatha iy'thombe for the fact ukuthi abantu bangibona ku-Facebook ukuthi ngase ngiswabulukile but ukuthi ngigqoke kahle uthi hayi nebhantshi ney'cathulo ngiphethe neBhayibheli awu madoda babona lokho uphethe inkemba uthi hayi siyamazi lo muntu unjani kanjani aphathe iBhayibheli bayibuza-ke ingane yasekhaya ukuthi hayi bo kwenzakalani makuthiwa hayi use-right usendaweni owukuthi uqala-ke komsebenzi-ke sebeyafona-ke labantu-ke shuthi abanikeza inamba kamfundisi kuMaphumulo hawu abantu bathele kanjani nje ubona-ke begcwele namhlanje nje begcwele namhlanje kwahamba-ke hayi umuntu wazowashadelwa-ke ngiyabo wathatha nentombi khona la endaweni nje khona la endaweni yebo so nje uNkulunkulu-ke muhle-ke namanje nje usasithwele sinendodana nje ena 1 and 4 months uyabona umuntu mesuke ezoba i-leader noma ngabe imuphi umkhakha umbona engakabi i-leader umbona ngisho ey'ntweni zobumnyama njengoba nje ngiveza ukuthi mina ey'ntweni ezazenziwa kwangathi akuphelele mangingekho indlela enganginesibindi ngayo indlela engangino-forward ngayo indlela enganginamaplani ngayo ukuthi into ukuze iphumelele kufanele kube kanje until today basamangala mabebuka impilo yami ngoba ngangumuntu okugcina kubona owayengaphuma kuloya mgodi engangikade ngiwona kodwa ukubuka kwami bona abaningi babuyelwa yithemba lokuthi ngempela ayikho into engenzeke kuNkulunkulu so-ke njengoba-ke umbono lo ngawubona abantu befakwe kulo khonkolo beboshwe kuwona ngase ngizwe izwi likaNkulunkulu lithi ayikho into yokhipha laba bantu kulo khonkolo kodwa igama lika Jesu uNkulunkulu wakhotha izwi leli elilapha kuJeremiya leli lithi izwi lami linjengesando esiqhephula amadwala eveza amandla ezwi lakho ukuthi noma ngabe ukhonkolo ubabophile kodwa izwi ngoba la eJerusalema ayikho enye into omunye wazi wathi akho ngisho amanzi yini le enibabamba ngayo labantu omunye umama wayithi mina ngathi ngihlulwa yiphara lami lilodwa nina-ke nihlala nabantu abangaka sithi nathi lento into eprophetic ibe nembono ibonakala kubonala abantu beza begijima begcwala la uNkulunkulu efike bakhulula so-ke iwona mbono esihamba ngawo loyo Hezekiel 37 isigodi samathambo omleyo kuthiwa uHezekiya kaprofethe phezukwawo kwabuzwa nakwathiwa sengaphila wathi angazi ngoba wayethume wabuka uma ngibuza umbukeli ukuthi uma ubona labantu behleli phansi kwama-bridge emathawini akekho osuke esacabanga ukuthi khona into esangavela but izinto esizibonayo uNkulunkulu ezenza ngabo abanye namhlanje bawusiza emphakathini abanye babefundisa abanye bashadelwe banemizi uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu kunabantu abaphuma namadiploma abanye othisha kodwa lo muntu behlala emgwaqweni ukuthi ngempela yini esizweni sakithi uma umuntu egula kuyazi ukuthi uyiswa esibhedlela
uma umuntu enenkinga kunendlela ezithile asizwa ngayo laba abanjani ekuthiwa bafe ngoba nabo ipandemic le njengoba nje ngibona Khabazela kuwena lapha mangibuka ukuthi ngempela this is a pandemic isifo lesi ehlasele kakhulu indlu emnyama kodwa indlu emnyama nothi uyazama hayi kuthiwa uzenza ngcono sizoke sibone lento yakhe izophelelaphi so ukuthi uma singahlangana ekubambisaneni emsebenzini kaNkulunkulu because amadoda akusasa lawo amadoda akusasa lawo so uma sibambisana uNkulunkulu kukhulu asazokwenza so ngicabanga ukuthi kakhulu umbono umi nje kanjalo njoba nathi sibonga uNkulunkulu mama lo msebenzi uqalelwe sika Gogo uPhoswa umzalwane wanikela nje ngomuzi wakhe akanangane yiphara kodwa ngenxa yento ayibona ubizo lwami ngoba uNkulunkulu njalo ukuhlanganisa nabantu ukuze lento ayibeke kuwena ikhule omunye mayesebona kunje uthi hayi mhlambe ngempela omaphumulo sebethathe lento ayikho into esayithatha uJesu nje kuphela so ke uNkulunkulu ke wasisiza ke from 2015 uhlangana kwami nomama sashade yebo ngashadela ngo2015 kanti uNkulunkulu vele unginika umuntu onalenhliziyo ngoba inzima into Khabazela ukuthi uhlangane nomuntu noma uNkulunkulu akunika umuntu ongekho kulento wena uNkulunkulu akubizele yona yabo leyo nto igcina ikhanda distraction empilweni yakho igcina unezimpi kodwa nje uNkulunkulu ngiyambonga ngaye ngoba ngempela uyilento indlela abathanda ngayo ngisho sambile umthola esebheka la esikhwameni zama kulaba abagcwele emgwaqweni bocha lento kuyena uyabathanda kungathi izingane zakhe zangempela because labantu uthando abanye bakhule ngendlela abakhule ngayo abalithola uthando bashayekile empilweni abanye bangene futhi ngalo ungalithola uthando kulama drugs lawo so then ukuthi thina okwethu ukubamukela sibathande sibasupporte ukuze kusasa uma sebekhulile bamadoda bambonga uNkulunkulu bembonga ngenxa ke yento uJesu ayenzile so uNkulunkulu nje siyambonga kakhulu ngoba kumanje njoba kwakhiwe nansi indlu yabo lapha uNkulunkulu usebenze kakhulu umsebenzi wakhe ngabangani bakhe ngisho kanjalo thina sina sponsor la kodwa uNkulunkulu usebenzise abantu ababonayo ukuthi into kaNkulunkulu leyana ufanele kube khona esinjani esikwenzayo yebo lento iqale ngo2015 yes kodwa kuze kube imanje uthi u10 years lo ayona isikhulile impela akaze kufike ngisho indoda eyodwa nesisikhulu nje kaHulumeni izobona lo msebenzi lotho prof ngabe sicamba amanga nje masingasho kanjalo but umuntu ubezama usondela kubona ukuthi ke phela ke ayi into yethu asazi noma bekungathi sikhuluma isiChina esizulwini alikho yini ikhansela la kule ndawo le ayilikhona akhona futhi ke lo msebenzi uyaziwa nje makhulunywa ngeJerusalem akuyaziwa ukuthi kwenziwani akekho nje umuntu ongazi la ukuthi kwenziwani so nalo ikhansela liyazi so ke ukuthi ke yeah ngoba nje sasize sisende izinto okuthi ke mhlambe ke sikhalela nje noma ukudla yabona umsebenzi onje because abanye bayiphumela emgwaqweni kanjalo ukuthi asifune ngisho into eziningi kodwa nje ukuthi kudliwe phela ukudla kwemihla ngemihla sikhalela nje lokho ngoba because uma usemandleni uyakwazi ukuya kuSpa uyakwazi ukuya kephi ukhuluma abantu bezwe ukuthi hayi la kune organization enje esiza abantu Cela ubingelela ababukeli igama mina enhloko Msomi ngisuka eMlazi kade ngithunjwe iwunga for 14 years sengihlele la eJerusalem kade ngizama ukuyeka iwunga ngihamba ama rehab ayikho into abengayihambanga ngihamba
konke azange ungisize, kodwa la ngafika eJerusalem ngahlangana noJesu, ngahlangana namandla nje, kodwa sengikhululiwe. 14 years ngibhema iwunga, sengino close to 9 months ngingabhemi lutho, ngingenzi lutho. Amen. Siyabingelela kakhulu balaleli, igama nguNkanyiso, bangazi ngoThemesi waKaNdlovu yamasteli. Iwunga ngayibhema 7 years, kodwa ngaqala ngezinye idakamizwa. Sekuwo wesi-6 lo nyaka ngisizakele eJerusalema, u5 esiphelile ngikubona wesi-6. uJesu impilo yami ayisizile, ehamba nami ngingabuyeli ewungeni, ngisho ngingaphandle ekhaya, ngingazidli idakamizwa. uJesu ayiphethe impilo yami, siyabongana. Amen. Igama lami nguNtobeko ngwakwaDube, ngisuka endaweni yaKandengezi. Bengibhema idakamizwa, ngibhema iwunga, bese ngineminyaka ewu10 ngibhema idakamizwa, ngenza yonke into, sengiqoqa insimbi sekubheda, kodwa uJesu wangisiza uma ngifika la eJerusalem. Namhlanje ngineminyaka ewu5, ngiqala nje unyaka wesi6. uJesu engikhululile kuze kube manje. Amen. Haleluya. Igama lami nguSicelo waKanende, ngokusuka ngisuka eNanda, ngila eJerusalema, ila ngathola khona usizo ekade ngiqilazeke idakamizweni kusukela ngo2016 ngize ngaphuma last year ngo2024, namanje ngisayibambile from January 2024 ngiJesu ngesidalwa esisha, namanje ngisayibambile. Ngiyabonga. Igama lami nguThamsanqa, nguThami abangaziyo Kandengezi eMaranhill ePinetown. Ngumntwana kaNkulunkulu, namhlanje ngiyakholwa ngisindisiwe, ngisizo uJesu. Bangabe lithi iBhayibheli izani kimi nonke ninikhatheleyo nenisindwayo, nami ngahlatshwa yizi ngayinikela ngoba kwase kwanakele. Angiqalanga ke mina ngewunga, ngaqala ngemgwiyo, ngaqala ngotshwala. Kwasho ukuthi odla isono isigcila sesona, inkokho leyo sona ingokufa. Kwaya ngafika kwiwunga yangibhuqa ke yangishuqa, ngafika eJerusalem ngathola uJesu, ngoba bazalwane uJesu kuphela usiza umuntu, ukukho okunye ngaphandle kwaJesu. Yilokho kuphela nje bazalwane. Amen. Amen. Nami igama lami kuNkosi Ngipheli waKaMkhize. Gcwabe sibe sithi simajembeleza nenhlamba yaphelele tshena ngobadaphunela. Mumbo umhlophe okhanya amasesiswini, bantu balala bebabili bavuka bebathathu. Awu madoda onolala nomnendu unavuka kwifila ngaphandle. Uyaphila singela? Ngwakwethu wena Gcwabe. Ayi siyabonga madoda ukuthi ngokuhlala ziyande zakithi. ngivele Rodwani, nami bengifike ngokulapha iwunga la ngafika ngathola uNkulunkulu uJesu. Iwunga ngibheme for 15 years. Senginyanga no-half ngayibhema. Amen. Hayi siyabonga. Isiqalo sezinto ezinhle Gcwabe, ngikunika 30 years ungabhemi, ngikunika umphela wempilo yakho kuze kube sekugcineni. Amen. Ayibonge bazalwane, ngiyabingelela ababukeli bonke egameni likaJesu. Igama lami nguWonder Boys eThembe Mdletshe. Ngidabuka ePinetown. Abaningi bangazi ngomdwebi ngoba ke nganginethalente lokudweba. Aqalanga ke ukuhle uSathane ukutshengisa indlela ebukeka iyinhle kumhambi waso, kanti isiphetho sawo kuwukufa. Haleluya. Ngiyabonga kuNkulunkulu wangisiza, nami ngaqala ngiphuza amancika, ngibhema amaskanki ama-higher grade, kodwa kwaya iwunga ke ngayijova, ngagcine sengiyijova sengijuqa, ngagcine sengibhema ngisho nalento ekuthiwa i-rocky crack cocaine, ngagcine sengilala emgwaqweni. Ngangilala ke ePinetown, ngithumbekile nami, kwafika eJerusalema la ngikhulula, ngabona ukuthi ayiyayekeka lento yewunga. Ngibala nje izinyanga ezu6 mangaphosisi ngiyiyekile iwunga, uJesu engilekelela. Amen. Igama lami nguCebo, Sibonga uShezi, ngisuka endaweni yaseMaritzburg. Sikananda. Ngiyakholwa ngisindisiwe, uNkulunkulu wayenzela umusa impilo yami. Kwakukubi, ngithunjwe imoya, ngithunjwe idakamizwa. Kwaqala ngisase high school, ngisafunda ugrade 9, cause kwakukuningi engangikuyenza, ngabhema wonke ama-drugs ngiphandle kwewunga, kepha ukuwabhema ama-drugs ngabanjwa imimoya since 2021 ngaze ngakhululwa 2024. Ngafika endaweni yaseJerusalem la engathola khona amandla, ngafumana uNkulunkulu elithi izwi bonke abaya kuKristu bapha amandla amasha. So ngagcwaliswa ngamandla, nga-overcome zonke izimpi nobumnyama. Ngiyambonga uNkulunkulu ngisindisiwe egameni likaJesu.
Igama lami ngungulakhi ongwakaZonke Sibongo, ngiqhamuka endaweni yaseMaritzburg. Bengithunjwe kakhulu idakamizwa, kakhulukazi bekuyiwunga nalolu hlobo abathi iRocky. Kungaqalanga-ke lapho ngaqala ngensangu, impilo ihamba kahle, bengiyi-photographer, ngishutha imishado, omembeso, ama-unveiling, ngihamba indawo, ngiphuma koMpumalanga ko-Randfontein, ngiphuma ko-Free State koQwaqwa. Ngawo lo msebenzi we-photographer wafika kuSathane wangihlasela ngewunga. Iwunga ngiyibheme for full 12 years, ngaze ngaphuma ekhaya ngashoshoba endaweni yaseMaritzburg edrobheni, lapho ngihlale khona iminyaka yaba mithathu ngingasizakali. Ngilala ngaphansi kwebridge, ngilala ngibatha uplastiki, ngidle emgqomeni, ngenza yonke imikhuba kaSathane, ngintshontshela nabelungu emajaldini. Kwangagcina lapho ngagcina sengiqoqa insimbi, ngiqoqa ama-cardboards negubhu ukuthi ngiyokala ukuze ngikwazi ukuthi ngibheme. NgiseJerusalema lapho la ngafike ngathola khona usizo, ngafike ngahlangana noJesu. uJesu wayishintsha impilo yami, nginonyaka wonke ngingabhemi, ngihlukene nedakamizwa. Malithi izwi likaNkulunkulu, uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esishwa, okudala kuyadlula kuvele okusha. Kuyiqinisa impela, nami ekhaya ngibonile ukuthi izinto ezintsha ziyavela. Ngisho emphakathini indlela engithenjwa ngayo manje, amandla Jesu nje bekuyilokho. Ngiyabonga. Amen. Amen. Igama lami nginguNtuthuko ngowakaGwala kwaSwayimani. Sengineminyaka ewu-18 ngibhema iwunga. Kodwa ngazwa ikhaya labangcwele ekuthiwa iJerusalema elisiza abantu. Ngangilele emgaqweni eMaritzburg. Ngezwa ngalo, ngagoduka ngaye emakhaya. Ngathi mangifika emakhaya ngatshelwa ngomunye umfowethu ongangimazi owayesigebengu, igama lakhe uSibusiso. Ngase ngibuza ukuthi ushintshe kanjani, kwathiwa ushintshiswe iJerusalema. Nami ngezwa ngaye-ke lapha ekhaya eJerusalema, ngafika ngasizakala njengoba namanje ngisizakele. Senginenyanga ezu-10 ngiyiyekile iwunga, ngila ekhaya eJerusalema. Amen. Amen. Oh, amen. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguSanele wakaMakhanya, ngokusuka indawo yokuhlala ngihlale Lamontville. Nami ngifike eJerusalema, impilo isingishayile kakhulu. Idakamizwa bese ngineminyaka close to 12 years ngiyibhema iwunga, but uqala kwami idakamizwa ngayiqala ngisemncane, ngithe primary maybe i-grade grade 4 grade 5 ngiqala untshontsha utshwala insango nako konke. Kodwa-ke kunendlela ibuke inhle kumhambi wayo, kodwa isiphetho sawo singukufa. Ngithanda impilo kasilokishini, isigqekeza, imizi yabelungu, kuko yonke kuyalena. Impilo yami yagcina sesejele, nasejele ngathunjwa inombolo, ngikwazi ingane zabantu emajele. Kodwa kwahamba uNkulunkulu-ke wangiholela eJerusalema, la ngifike khona impilo yami yaba nomehluko, ngakwazi ukusizakala ngoba ngisindile nasemini nasemaforameni angishaya khona la ngaze ngaphuma khona ngewindi, ngiphuma khona ngemumva imoto ihamba i-approacha i-robots ku-highway. uNkulunkulu wayezuza impilo yami ngobuhlanga ukuthi ngalazi angilize lisebenze kuleso simo. Kodwa ngokuhamba ama-physiotherapy ngakwazi ukuthi ngisizakale. Kwahamba-ke empilweni yami-ke uJesu wangisiza, ngafika la eJerusalema, kwathula yonke le moya yewunga ngoba kunendaba engivukelayo la uJesu esemkhumbini la khona ethulisa imimoya nolwandle. Nami kwafika uJesu wathulisa umoya wewunga, wathulisa umoya wenombolo, wathulisa umoya wokuthandizwa ngoba izwi nanga ngilithanda namantombazane futhi ngiqalile impilo ngiyiphilile oFlorida, ngibahambile impilo yobumnandi ngoba ngithunjwe impilo yobuthanda ubugebengu. Ngithi angifundeli mina, ngifundela abazali. Manje kunendlela ibuke inhle kumhambi wayo, kodwa isiphetho sawo singokufa. Kepha uJesu-ke wayizuza-ke impilo yami egcineni ngayisidala esisha ngokuthi athulise yonke imimoya eyayikhona empilweni yami eyayithumbile impilo yami. Amen. Ngiyabonga. Amen. Igama lami uThulani Sibongo Pentecost. Ngisuka eMpangeni. Bengicule nami idakamizweni iwunga. Bese ngihlale u9 years ngibhema idakamizwa. Ngomusa kaNkulunkulu ngasizakala ngenze eJerusalema, uNkulunkulu wangikhulula. Ngibala inyanga ye7 manje ngingabhemi. Amen. Amen.